بینەرên hêja ji ber şerê Sûriye gelek rewşenbîr û hunermendên wê koçber bûn û li çar aliyê cîhanê belav bûn. Hineka ciwana rawistiyan û hinekî din jî xebatên xwe berdewam kirin. Yek ji wan hunermendên got dûrbûn bi kar anî û hunera xwe berdewam kir. Peykersazê Kurd Salih Nimir e got ji sala 2014 ve li Almanya dijî. Hîna jî bihêviyên xwe yê geşbînî peykeran diafirîne û çîrokan bi wan dibêje. Salih niha mêvanê bername Heft Reng. Pêkersaz Salih Nimir gelek spas bû beşdarîbûna te bername Heft Reng. زۆر سپاس ji we re ez hêvîdarim hemî jî bi xêr û xweşî û demê xwe derbas bikin. Salih tu ji kesê got di xebatê xwe hunerî de li gor şopandamê tu mirov li cem te tiştekî serekî dikarî te di berhemê te taybetî jî berhemên êgo bi peykeran ew em bêjin pîvanên mezin çê dike mesela mirov li cem te gelekî girîng û tu wê ew xebata gotel Sûrî ava kiribû nihat li Almanya jî berdewam dike. Niha projek te te dest pê kirî ser dixebite proja li ser zordestiyê yê zordarayê ew çîroka got her car di nav mirova de tê gotin û bi taybetî jî ji bo Kurda pir ew çîrok pir girîng e got li dijberî azadiyê yê. Dixwazim hinekî behsa vê projeyê bike û ev mana te girêdana te bi vê proje hanî yan bi vê ev mijara girîng girêdana te pê di berhemê te dûl û diyar dibin. Ji kûî de tê? Belê. Ez bawerim ez timî dibêjim huner karê hunerî got mijara taybet tunebe hingî valabûn tê de çê dibe. Erê carekî mijarek ji bo spehîtayê xwe jî heye ev xwe taybet mijar e. Lê mijara gotin li ser merovan tu karibê got merovan mejî wan serrast bike berû spehîtayî bibe yanî hundirê hunera got hundirê merovan da tiştî bihêz neyîne bawerim wê hingî ji ewa xwe bikeve. Ême vêya taybet wek Kurd yanî ez dibêjim vêya ev ya herî girîng û em li ser bisekirin ew ya got em karibin ji zordariyê hingî xelas bibin. Belkî hingî aliyê siyasetê de dirir lê ew jî ne cuda ye daw ya dawiyê. Pejûyekê ez dibêjim timî got mirovatî rastbûna karê min e. Yanî hundirê tişta ku ez ser bi kar bînim got mirovatî tê de xuya neke. Ez nikaribim got gavekî di wî alî de babêjim ez ê berdewam nekim. Venêrîna min de her tişt ji warê mero derdikeve, ji ciyê mero tê, ji kovanên mero tê, ji êşê mero tê, canê mero derdikevin heta got miro dikaribe yani tiştî hosa wek peyker pêk bîne. Belê. Salih dikarê te de gelekî guhertin çê nebûyî yanî eva 2014 li Almanya dijî em dibînin guhertin di karê hunermenda çê dibin dema got ji welatekî derin welatekî ji çandekî derin çandek din taybetî jî welatên Ewropî got huner di astek em bêjin bilindtir de yê guhdan pê bêtir dibe xebat li ser bûye karê te hîn mayê di wê xita got te li Şamê dest pê kiribû. Çima guhertin çê nabe di nerîna te de yani tu lê dinare tiştekî baş got girêdana te bi ew reseniya got te dest pê kiribû yan jî tu dibîne em bêjin dinyak dûrî te yê yanî jiyanek dûrî te yê te xwe tê dinabîne jiyana a Ewropî. Belê pirsek pir girîng e ku her hunermendek vê pirsê ji xwe bike wek taybet wek kesayetî ye. Ez bawerim got yanî wek nasnamek hunerî ji mero re çê dibe. Yanî wexta mero demê got miro bike bin bandora welatê got miro mesela lê penaber dibe an welatê got miro dirê miro têke bin bandora wê de hingî wê cudabûn an wê hinekî firebûn gelîk fire wê navbera miro û belkî
تشتم لازم گمرو سر کار بینه و چه به شوی که از دویجم هنک گوراندن چه دبیره او گوراندن چوایه او گوراندن وک رتمکی یه گوتل سر رابو یه گوتل سر کار کریه او گوراندن جیتت که و خدمتا گوته کار مروفاتی خود بکتینه او کار هنر خود هندره مروفاتی ام مروفاتی خود هندره هنر خراب بکتینه او جوه که جی مرو گل کی نابینه گوراندن که کار مرو دا آنه جوه فاز دویجم انه هنکی چوایه یعنی وک ناسنامک هنری چه دبه فاز باورم تو ویگا و کارم درک دیجی ببینه وک هنرمند لقمان احمد دی ناس بکی گو اف کار صالحه فجوه که گلکی تیدا مروت گلکی تیدا نابینه گو گوراندن چه بویه ازی جبن داویه اجبن باندورا گو السرا بو مجیم السر اوابویه از اکی در ناکرنی بله صالح جبو کاری پیکرسازی براستی او کارکی هندک دناو جواتا هنرمند داده هنرمند کرد از بیجم و کارکی زحمت جی یعنی پیواجوی آوی خباتین سر پیکرسازی کارکی گلکی زحمته نو کاری شیوکاری نو کاری دنی جه هنری او هناك او زحمتي البيشيات نهات الجي خو المانيا از باور دکم استودیوات جی هی تایبتی جیت لی کار دکه لی بلی زور زحمتیا گوت پیشنگه که چی بکه یان کاری خو بجیه کی دن یان ام بیژن بفروشه چاوا زور زحمتیاوی چه قصه ریل پیشیا برهما دگره يعني problema herî mezin û astangiya herî mezin pêşiya pêkersazayê pêşiya pêkersaza hemiya jî ber got ne gelkî hesaniye got tu karê xwe hilgirî û an tê xtiyarakî an tê yanî têxe otomobîlekî tu bibe welatek din hingî rastî jî vî warî de ez gelkî yani muanat heye gelkî îza heye او li ew îza carna û ne bes îza jê heye rastî warê aborî da jî hingî zehmetiya wê heye warê aborî da materyalê te giran e hilgirtina wî giran e transporta wî giran e yani hemî tişt warê pêkersazî de giran e û gote imkanî tune bê yani te warê aborî amade tune bê tu nikarî rastî nêrinem tu nikarî berdewam bikî فجوه که الفدرة يعني براستي ألمانيا يعني تشتك جداية ولاتي ما هنجي زحمتية بهتر بون زحمتية چونو هاتن وانش برگواري أبرينج الفدرة هنجي أركاري هي هناك أركاري هي سانديكا هنرا جارنا شكي تايبت شكسان يعني كسن هنري حزد كن وتخوازن أركاريات بكن وصا يعني شخوفها صالح متخص اجبو جواتا المان يعني نهاجي قلت لي ديجي يانجي جواتا الماني بقشتي چاوال كاريت نارن امبيجن حزدكن علي كاريه ددن يانجي وقت دي امبيجن جدور في حسكرنا وان ديار دب يعني علي كاريك امبيجن او هنرانا او برهمته بكارتينن لجي نافندين خو لجي تايبت بخو گو المان بشک چند دایان جیانا المانی گو نهات تجی بوی بشک جی باجار گو ازلمه براستی باجارو که یعنی بچوکه باجار پر بچوکه لی من کارن تیدا چکرنه کارن بلکی 4 جیا 5 جیا من کارن تایبت چکرنه بون جیا yani bu vajiya او karane hinki mezinin yani hinki 2 متر 3 متر حتى 4 متر هنا هناك جوان لسر ريانه هناك جوان دهندرا دانه دهندري مثلا درن تايبت دانه براستي دانو يعني تيكليا خلقان في مسألة را قل كي تازبو جو وقتی مرا پیشکش دکی وقتی مرا وقتی هنگا گومن پیشکش کردن راستی کیف و وانا و یا دیگه واره کی گو روزنامه و پلوک نوانجیل سر مرا نویسینن دواره حسادا و دهله گم تکیلیم رو بهبرد چه به yani شوپینه که جوان هیا yani ج المانانی
باش جبو کردا چاوایی جواتا کردان ها جمارك مزن جو کردا لأوروبا بجيبونه بتايبتي جي لألمانيا قالك لويدا بجيبونه وبشكي جواجي بشي هنرمندي كردن هنرمندي سورينه بقشتي يقوبري بيوندية تبوان ربو او چاوا دانو سندنه ام بيجن يعني دانو سناتا بوان چاوایی تعاليه هنري ده تونيزيكاي هي تكارن هفبش هي يانا بێگومان هەرکەس دخوازێ گو یعنی تشتن سیڤیل ئاوا بکە تشتن وەک گوتە پەشداری gelek دێت هەبە ئاوا بکە تشتن بە هەڤرە مثلا مرۆڤ هەڤدیتنا چێ بکەن ئەو چێ بکە me çend karin an çend celakî hûsa bi hevra kirin va salê bi horî de ve her 4-5 salê bi horî de rastî yanî Ermenca me got em karibin kesin Kurd an kesin hunermendin Kurd taybet hinkî li hev bicivînin karibin hin tiştin bi hevra çêkin lê mixabin gelkî bi şermayî yanî bi şermayî derdikevin hinkî mixabin rastî pejûyekê ez taybetî yanî peywendiyê min هنرمند را براستی خوشن لی کارکی وقتی به هفرا حتی نها کارکی وقتی گل کی سرکفتی ما به هفرا نکردی ما کارن کردن وقتی مگوت بشر مایی در باز بون لی نب ورنگی گوری مرا دخوازیه. بله صالح دسپیک مگو کاری تا برهمی تا به مروف گریدای چیروکا مروف ایشا مروف هیوین مروف نها روشا کردا روشا گلکی آلوز راستی ام دبینن تو مدایم دناو شردن پرزگریکی وان مزن دبن ایریش لسروان تکرن یعنی آداوی جی باجاری حسکی تدید بیچلی قومی اف بیرانی گوچه دبن الویده چه قصه باندوری الکاریتت که باندورک سرکی یکسر باندوری الکاریتت که تو ام بیجن خطی تشتک وسا چه دبت یکسر برهمکید آفرینیات حاضریا برهمکید که یان دم دخو حیا گوت کارکی چه دکد آفرینی درباری روشا چه دبل ولاتی تا یعنی لسر کردا از بیشتر وقتی زانه گو کار پیکرسازی هنکی نکاره وقت دم به بویره رابه لی دکاره بویره وقت کومنتار بکه توثیق بکه دکاره بویره توثیق بکه و یادم خطا دادوان از دیویژن به ادوی روشامه صد سالان بلکی بکه هزار سالان فردا روشامه همه هر تبی وقته گوت حوصایه فازنامي البندا جو يعني چه به آن تشتک چه به حتی گو از بکاربم آن از کاربم کارکی آن کارک تایبت لسر چه بکن لی اکید چه دکم اکید از کارن تایبت لسر تشتن تایبتی چه دکم او کارانه و کارک دستم دا و من خلاص کر از بقیه و این از لی کار جدینم اینکی میگشتی داوی تایبت و من سر فیسبوکی بلاف کر او کارکی جبو و من سر دانی بو گو دنیا جزوردار نامینه یعنی از زانم گو از چه دبیجم وقت از وسط دبیجم از وسط دبیجم جبر گو از زانم گو چه سر روی ارده چه دبی او از بس از کرتایی بیجم اینو باندورا تشتان لسر مروحه لسر حسي مروحه لسر هلري مروحه نهر او هزره در دکوی لسر ماتریالان در دکوی لسر تاق در دکوی لسر کفر در دکوی لسر وام يعني نه باندور تعدای يعني نه بویر باندور لسر کار دکه بویر دسپیکی باندور لسر مرود که هنرمند که دور او هنرمند قالبه کی آوا کی برنگ کی کار کی پکتینه. بله صالح چیروکک خمگین هگر مره بیجی یعنی پرانیا هنرمند کردا کارکی دندکن یعنی نسر جیان آوان نسر هنر آوانه کارسازی کردا پارتیین سیاسی ام بیجن دسلاتین کردی نگیان آستکی گو ببن سپانسر پشگریا هنرمند بکن و الهنر بنرن گو بشکی
بشک جی بازرگانیه تجی جوان کسایی از بیجم چاوا ام دکارن هنری یعنی هنر به بشک جیانا کردا و کرد ام بیجم سودا که جی بگرته که نه بازرگانیه ده چه لازمه نریناته ده گوپش گریج هنرمند داربه کرن و هنرمند کاربن والا بن جبو آفراندنی نه خباتک دم بکن یعنی تنه جبو برهمی خو کاربن جیانا خو آوا بکن و بریو ببن براستی yani pir giring e. Pirsa pir giring e. Ne bes gerek ev pirsana yani wek hunermend meroş ki gerek wek civak hemî ve pirsana ki. Dora ez tişkî timî dibêjim edbêjim yani rewşenbîr bîrwer û hunerwer heta dawiyê ev kesane hemî lazim e ev kesane gelha taliyê bin lazim e destpêkê yani partiyên me seraneyên me fêm bikin ku hunermend şêwekar û nivîskar û roman û va kesana bîrwerê û rewşenbîrê we ewin gelha taliyê yê gulpişt karibin xwe biparêzin. Yani nêrînam da gerek vê tiştê zanibin. Gê berî ku vê tiştê zanibin ez bawerim kesek ne sponseriyê dike û ne kesek dikare alkaliyê pêşkêş bike. û kesek naxwaze alkaliyê jî pêşkêş bike. Vê destpêkê zanibin ku gelha taliyê ji milleta ra ya ku li ber karin xwe biparêzin ew gelha wan huner e. Ew gelha wan taban huner we gotiye hemî pejê xwe ez dibêjim yani. Ew gelha wan huner e. Ji vê ev destpêkê derbasî me jî milletê me bibe. Derbasî me jiyê partiyên me bibe. Derbasî me jiyê rêxrawa û rêxistin û sazî û va tişta bibin. بله بله gelek spas carek dinê serkeftinê ji te dixwazim ser xebatê te destxweşiyê dim te hêvîdarim got em karê nû bibînin ev proje jî serî bê belakirin gelek spas carek dinê peykersazê Kurd Salih Nimir bo beşdarîbûna te bername Heft Reng. Zor spas ji we re ez jî serkeftinê ji we dixwazim. Zor spas.